penyo fe ti so ka sapo ke vi ka so ro mori u ko bu ti so hai ka tsu nguli di u ba u zunuri ke medio nya ha ko nu u ke penyo fe sho ka bala u ke penyo fe te je we puti kere ha nu te pe po u ko ze ka se di jin ha ka tsu ngu ba te pe ha ze u ko si sebade maka sapuri sila ke tyo mori pula ke tyo sunu thamo deri puti hanu uko mikropo hatom hatse kono reli ke bala uniba deri mikropo unu shoketse mi ho praleba mi ho ka ketse ze ke seba mi ho ke mejele mi ho unika ba mi ho michie mi ho unu machamo ketse vokra kaba uko suko nguba puti hauze di nipubu uko crossa uko bu kristanu pitsuko salie nipubu uko chathasdi puti hauze di ukori uko kepele kasa nipu faka sala ketse tsiklie tsilie tinna jedo nipu die se kazali kenna filipiko tutese kuso se nu kerse haki hanu me khosin ba kuso krazade sala promotado dari nyakobu leban kuso se nu kersuru katso tichin nyignyedi die Athens Olympic no Vanderlei Cordero di Lama iketse mipo Brazil mipo pro marathon taya ketse ta chataya ketse mipo pro career totsdi marathon no tavorje vordi 14 ke tutie kilometer soru ke baki mipo talerdi putele pukubi chazovoda sidi pukru hilalia sidi po talapar tasede punu ke hukarotsa pu tatako medzle modi tatyo po tavor ke zaki mikini pomhodze parda sidi po kivito tsile moda derita ground layer ketsa po miseu no tavorlie mutaler ketsiki po kivito tsekelie hidi punishezo mi peteki puji hyadi taler ketsa sungusa po Brazil mi po kivito tsile mode misenu tavorlie deri tiche nyedi kersuru Rio de Janeiro Olympic no bubu torchu petusa ketsa ngusa tiepo ta chanu ta kevito tslemo miseu tslie deri po rezaki vimi po tsekasala rezjo ko setsi kasala bubu tichinyi nyedi kersuru Brazil Olympic no Rio de Janeiro Olympic no bubu torchu petusa ketsa sungulie ukotie kezedi Paul tupie Filipiko ke hunu tseketse tute se kuso se nu gersoru haki hamme hosen ba mu chayu sedi the paradox of life idi busa Filipiko ke hu hamme hosoro Filipiko ke hu Europe no ke hu keria topo mu Paul peshesa ke sungulie mu Filipiko ke hu hawe Paul Modziki pukhe thotsia ke suringulie ke huwe Paul mejekiliki tsofakiliki puru gobaya ke sorishisa ke huwe tatsabade mori ke krabade ke la Paul how tusumo dre ukobu menyoba mor sho ke uko putu bazo mu sunu thali mor sho ke mu ke tie zadiego vor ke zla po lesa how tusa hacha kakra nguli to dere hacha pengunu po ki ke pula tu pe kris shi ke so po Filipiko peje thorto ke la uko ke peje die pusa ke tu te die kuso kera mu kerta thaginguli tu te kinye kuso me fe pengu mu me fe soru hakime hosoro Epaphroditus po vordi Paul kruhi ke po
Paul Creed, Jesus Orchestra, Paul satisfied, Punitilis Orchestra, so Ze to the Tutte pro Kusokerkinie, Kusomefe Segime Hosoro, Pro, get Dietsa Baki, Romno get Dietsa Baki, Putao Kim Yabasi gets a Philippi Konu, Siketula, Putusa. Ukobu, Potsabali Morsho gets a unity, Potsabali Morsho gets a so la tusa tutte kinie kusopu mukini kingulito. Kuso se tutte se kusopu no die kime hosora. Kiti ze die kola ukiri ba morsho ketsa posu sedi betasa uko tie bro betagesa tutte se ginu machase how me hosan ba. Paul tukesanu tie where Christa mi po tsegatsunu pizza getsa pizzile morsho getsa muti sonye pizza ya getsa so pusa machasego machakeriu Philippi go to tese kuso tenyen no te fuki me hosoro the paradox of losing and gaining ka getsa pek ka getsa mu nguli getsa morikrali getsa so puba kuso tenyen no te fuki me hosoro hamidi tubeba Siri atiadze Allah mevi tu tu go Jie Kristalla soko se hatopo tu mote Sizomona anipu Jesu Christa sikiliu Sum hapetekiri viko ketala hake krigo pori protu mote Polanu am hapete kawate Jiu a Christa se avietselin di hake kripete se jinhijira tsete sidi poginu angurilie ketula sirotejo keze ginu a mietolie mona Christa pelle kelige nunuzo kimetosus uke penyo fakinu vorya muke pelle lanuzo kuso tenye mute fedo kime hosoro pro Christala mapete kawate ketze su pusa Judami jonu uko tejo kenanadi sokose petuya deri kusopengu no me hosoro polwe tsomolanu ketefu mori kemeko dioro pro mi petekiri vi ketze pro pozapu kasa kusopengu no haidi tusa pro polwe uke penyofe Lam hapete kawada ketze mori utsu mola po kivi kekwo kratoro po sugo petekiri kulivi ketze kuso pengunu penyo kelie zate tanye azre Israel seyenu Benjamin yemie ibrim ye donuri ibriketo tejo kitza ro farasimie hakim hidi po kidzunu Hatogo me hosoro, porque kotomie getze su tase. Deri uke penyofla pro sokopete se gala getze, kawada getze, pro su puse. Pro tietze pula me vinhe getze, pula zapunhe getze go pete, kristala pro kawade sidi puse. Musu kapie, puchaye putsidi pro pulese go tuse. Ugo judami jo me hosoro ugo judami we keta jo seya gatze kenan seya gatze te jogo tse morliro ugo la pumada gatze sidi ugo te jogo sedi ugo kepelle ukabie sunubaya gatze sungulie deri po pu gatze hago peteri ka gatze zo gatze su pusa po tu gatze hago Philippi go kapulapu ketsimhidi Philippi go tatsebade morike krabade ketsala puhago pusamo deri ukobu leba morsho ketsa sula pusa mu dopi hakim he ketsa vordo ketsa sula ukobu leba morsho ketsa su sedi zaputsa efesako dieker senuri me hosoro mu sizo tadi upetebu keze puoketsa nu Uke pelemu, uke penyo funyo silie katao nuri,
ze pu chlie mu pitchlie ke tamie tsi zo ke ze Krista pitch de pitchlie ke tu lazo uko bu tie uko kipu ke se hau uko bu tie Kristanu pitchlie ke tu la uko bu uko ke pelu tsipe nili ke tu la se uko chatase tie uko kizu no me hosoro ma pro nimbe no ke dipo tsile ya ke tsiginu uko sem hatsi ya ke tse mo uko mhatogo suginu nguli ya ke tse so ngusa deri tie we uke vi ke kuokonu ha pro ke vi konu Krista sabamo moga uko ke tsoseke tie uke penyofe uko moho ke tsenu uko ri Filipi ke hukom hedi bamo kisi tie ke medionya mori hatoka zagonu contract mori tie government le togonu mori ke hunuri tie we haprola mori tsili ya ke tsila usem hatsabade mo kisi we sokonu hatsabade mo kisi we sokonu hatsake baki Krista sabamo mosi ke tse leseke we utu ke peleu tsile ki view no mori haprono pelle dadi Krista samotaro sunu kadadio mo po puke seke midi po krake liego po tsile ya ke tsago po hapro ko pette uke penyofala ke katsada ke tse po su puse uko ke tsoseke tie we tsile ya ke tse hapro ko no uke penyofa sabamo mosi uke penyofa sabamo daro suko pette ke katsada ke tse po we tapi uko pe kese chakinyono the paradox of suffering and empowerment kusokera mu kereponu ke mejekelie mu ke kungukelie supuba a Krista mu por hilashekelie ke kuri sinna sidi po mejeko no pose ke mejelidi po seonuri po mielie sidi ari ke shenunu hilasheta ke to hila she ke tako zolien ke tsela Filipi ko tutese kusokera nukerapo hanu polwe pu ke tse ke she mu hila ke she ke kosu puba ke shewe ke mejedi she ke tse su puba hila ke shewe ke ku puba Paul house sedi ke tubo mori shitenye ke tse si ke tse puri tse samo Neripo hapunuri chishemodi hausedi po pokepele totsedi home hapuriba mo ketze pusu pusa Krista siketsu we po mejekelie siketsu zog ketze pusa po mejekelie siketsu we po hilash keshe keku idi Krista zaputsa po we how haizodi pusamo Pori ke meje katse ke kraze ke se mo uko tu tekin yono Filipi ko tu tekin yono me hosoro ipa froditari ke meje di ke sheka tsopie katse posu sedi Paul Filipi ko se ke zasa mo ke meje ke lie how po se ke se katse uko to uko ginu lesoro putala katse ke senye katse lelivi Mu po lesa au tu ke bakiri po rom no ke diet se bakatse. Sidi po ke meje ke liye ze ke sedi lesa au tu se ke tse su ngulie. We ke meje ke tse nu Krista zedi ke meje se ro. We Krista zedi rilashe tu ke tse po su sedi zaputse se. Si ro Paul we ke meje ke tse hau menguli je ke tse su puba. Uko bu haizodi ke meje na ke tse su puba mo. Der Krista ginu Kristalanu ke meje ke tse hau menguli je hau terieta je ke tse po suri sedi zaputse se. Korimye ko kenye tu te die kuso tenye mukera ki me hosoro. Deri ke ko ke zasu he ginu mona u ke penyofe ginu ke parzo ke tse. Mie bu sili ke tu la pama kere su runyo se ke tse he ke lhunu tuzo. Pachape tenu he ke mejelie deri he pe newamo.
hiện nay cái hu cái ruột sata ya dari he jacket giờ sata mo mi he pe sepi dari he bu he bitamo he vpie zawa dari he pe kawamo cái hu ki puri he mo hao ginu Jesus seu tu si tu ya di mi bu he mo ginu Jesus shi tu keta Jesus shi tu keta mule ke tu la Sidi Corin Miko Kenyu tout est dié que ce tenir nous qu'elle tout ça que mes jeux que ça Christalla que mes jeux que ça hao que toi le que ça nous team pour ça Paul be hao tout ça moi de Pitor que rio tout est gagné que ça me fait nous me fait pour nous me rassurer que mes jeux que ça déjà hao tout be bas Jésus Christa pour toi zori que mes jeux que ça hao déjà tout ça Ugo, Teriano, Razami po Zeka Pusa, po Vordi, Zodaka to Tie, mi po Lerdi, po Kupi Tazutsawa Katza, po Sikatazaka Semo Katsashiwe, po Kivi Totsalito, Derek Meje Katsazaka Sexagino, po Zakao, Tatsada Katza, Dere po Rosajo Majitsi Kasla, po Zakha Villa Lekatsasungulia, Tie Ugo, Kapuka Tamidi, Paul Pukasa, Kristalla que meje que tu hao menguli che que tu pusa uko bu hao terie que tu fada hinu que tu su se za putsa hao kim hidi uko ze chiki que me zesli vito ga tie ki zu we que ni que te go que tu bi faje deri ki zu que meje que tu bi tu fakaba soringulie Krista mi bi que meje ba mo Pelle como miri que me jeba que se sokori teze kori siba ugo chiki zo shiri tetsalikia ki que veut que bukaba te hatsagaba sokori ugo news kono si seba tie que me je que se hako we Krista la que me jeba mo mosi que se rekra que sasake Paul we how sedi tie Uko tarhoke sunu. Uko bu kristala ke me jesoro. Kunyepo puzedi rila ke she su tsili tuoke tse su sedi zaputse. Just say nu the paradox of the now and the not yet. Jie mu jevor ke mo su puse. Kuso kere kinye mu kere dieki me hosoro. Asu muleta mori votu hoke zu zoleta bamo. There is supie avietsli ke tula hozezo ke krilamona Christa Jesu thyo apie pu vietsli te akreko atyo supie avietsli ta katse alemo deri am hapotsia su ashetsa ka bako rakramodi am hodzutsa ke zako Penu bitiozo. Uke penyefe Christa Jesu nu hapo kasutio tiginu akie kaza amhasu hozuzo. Philippi ko tutek se kusokere kinyin nu kere die. Polwe putio puose zite perfect mori atsolite ketso su pusumo. Uko Paul kelhuze ke medzosoro. Polwe uke penyefe hodzunu. Lutsis zo katsa morel vot solita katsa so puli vinye deri tiepo putiopu katsa perfect mo mori kwa kazu solemo hawe tison hiem hatozo katsa Krista penyo katsa mori Krista kalhunu lu katsa mori Krista kapelenu pizza katsa hau tison hiem hatozo katsa so sedi kazasa Kusokere kinyonu po pupeto seketse tie po pumhodza hozezo mu pumhodza hozezo ketse hauliro kemeje ketse mu sheda ketse mu hilashe ketse hau tapie ugo pekese polwe tie lukeza hau sedi kemeje ketse suzeke sese musudu mori vorketio So sedi rilashe keto so sedi pesisa
Philippi go tu te me fesse tu te po ku so me fesse no me hosoro po shedan ne ba ke su se di pusa deri arshibadi Christa ke hu hori gosen ne bali ke so rise ke zasa korim ye ko Keriu tu te kerse ku so kere kinyu no tu se ke ham hidi tu bi ba weche krava pu nu ngu me rodi ngu ya derim hotsu ke ngu zotyo sidi pusa tie u ko kelhu me hosoro krava pu nu me rodi ngu ke ba kem hezo ke so pusa deri kun hepo motsu ke jingu tyo ke suri pusa tie u ko kelhu nu we kristano pitsle mor sho ke mori pitsu ke tu we ti son hie u ke penyefe si ke zu tie u ko ti son hie ke lu nu kim ye de lu shi unik tu ke tsiki u ke penyefe kramota da mo kisi tenu sho ke meje ke liki u ke penyefe se mo sho ke liki u ke penyefe kra mo kisi tie u ko bu ti son hie u ke penyefe si mo pu die zetsdi pitsu mimie mo hao ti son hie ga tse mo siliele ro u ke penyefe meje no very uzanile mo por hilake sheno puze hilashe tu ke tse so sedi ke zasa patas se hako tie u ke penyefe la we kada mo kisi we tsken na kropo tse le shoda mo kisi deri sudu ke penyefe la we kuli tu ke tse tie u ke penyefe la ke meje ba mo kisi sudu u ke penyefe la reli tu ke tse tie we u ke penyefe la lu le mo ba da mo kisi lu se le ro sudu u ke penyefe zedi potsu ke ngu tu ke tse pusa pacha se hako pusa di kerdi kuso ker pengu mo ker soro no bro polwe hakim hidi pusa uko pitsa ke tako we pa sikim he leprelike munye ko pa ke kri ho leba ro uke penya futho sori tasanye kityo deri we ngulye ke tao zo we tezetsa si balike uko bu tie bu uko tarho ke se uko chatha ke se hao uko bu silye taro tezetsa fe bali nu ke se su sedi uko tarho se tie we Krista si ke tsenu mori Krista gi pitse ke tsenu tie we kim he basi uko nidi su tsile ke Krista la ke meje ke tse mori hato honu re ke tsenu tie we kim he basi sokonu Krista la unidi tsile ke uko tie Krista vor ke tyo so me rabamo mosi tie unidi Krista fe bali ke puti kere seze ke seba uko michie sedi ke rietseba mo kisi kristala tefulie kristala unilie ke meje ke tsikiri krista ginu unurele mu kunyepo krista zedi rilashito ke tse su sedi uzaputse mu ukelhunu utsuke tefuke nyepubu jabye petetsa saklie tsilietena ke chatsilido Christia kaza kamasa ke krinyepu ti soza pu makere hala ke tejipien tsiawe tie ki ze haunu nipu heko tepe boze ke sedi puti ke re ti haunu heko micheko heko tsofeko ke meje ke liko sedi ke rietse bade mo kisi no heko ke jo vaseche heko bu runyodim favorlie muno suginu heko gokili tseche heko bu heko kelhu kapienze heko mhotope te kapienze di tie kelhu no kapie ke ryo tsidil huliketyo no heko mi pu ketze kromo kru hiseche heko kelhu mvie heko kaha ke ribete mvie mbuse me dokim hietsele mo heko bu tsele ki vi no sedin zaputse mo heko bu ndeze no hluseleketyo na ke kropi heko mi pu ketze preseche Geze ke nu redi nyo Jesu Christa zanu opro Jehovah kia meje melosia we. Amen.